سلام کاتتان باش پرۆسەی هەڵبژاردننی تورکیا کۆتایی پێهاتوو بەپێی ئامارەکانی حکوومەت لە ڕووی ئابوووریەوە ڕێژەی بێکاری لە نێوان 125 تا 127 هاوکات نرخی لیرەش جێگرنیە ڕۆژێک بەرزە و ڕۆژێکی دیکەش چەند لیرەیەک نرخەکەی دێتە خوارەوە. ئێمە هەوڵ دەدەین لەم بەدووادا چوونەدا پەنجە لەسەر کێشە ئابوووریەکانی ئەو وڵاتە و پلان و بەرنامەی حکوومەت بۆ چارەسەرکردنی کێشە ئابوووریەکانی ئەم وڵاتە بخەینە ڕوو لەگەڵمان بن. حياتي چاوایە ئیکۆنۆمیک چاوا دەبینە ئەکونیمک تنەیە چوو یاکونی چوو ئەکونیم نەما ji ber çi bu salê hatiye zam zêde bûye zam zam ta hezî derbas kiriye ma gelek derbas gelek derbas ma mazot hatiye çi heftê da çi eve ey genim nirxan genim çawa genim çû genim yendik milyon baş zarokî we çi dikin zarokî we çawa ma radike iştine ki nîne iş iştine başa gelecek dahatû çawa dibînin yani inşallah baş yani çawa baş debe tahminime baş nuka borjete tu borjete heye bank heye heye xalq zêde borjî wî heye li bank Yine bu kazideye. Zêde ye yani hemî fakîr bûyne Hani jimin görevimiz zedeye. Görevi evleri böyle banka çıkar dengiydi. Başa beynete çende 4 milyar 400 milyar yani çend dolar dike 400 Vallahi da emi hayır tu nukari para bideye bank nuka Vallahi zor. nikari tuş emin 7 milyar 7 milyar ve devam bakın zedet sadece zedet yani tu qarzari banki hacı qarzari banki Hani tuş qarzari banki نه بس حجی باشه واسه ای باشه ne yüreğe teneye ها جبر وی دقل خزانی خوب تنیه جبر هندی işi tamamlar yine bilek giladım ben. Evet. جبر هندی اون چت خون روزانه چت خون یعنی خواردنی و سفره و چنه ماست بس ماست نان ماست همین روز وسایه های به جارک دخون yani mangak carek eddexon yek başa yani zor hayat zahmete Her zahmet valla zahmet çok her tüşbere paratine. hani çiştene bes parani Paran. Her tüşbere çok. Ben ki ben geleceğim hadi bir git. Dur ben yine işte kaldı. nuke kiloyeki ev biçendine Ana veya kiloyeki ser Türk lirası vereceğim yoksa ser dolar vereceğim. Beşe dolar. Dolar edem ki pense du penji dolar tonavi. Tonavi. Başa sağlık beri biçendi. Sağlık bereci disa aynı bu. Ya sal ki nis pırdagişne bu yapıyor. Yani zamnate ser. Ne sal ki nis natiye. Bez nise. Çahatiye ser. Berhemi Mesela nok kemji bu ya. Kemiş bu ya. Nok kim bu? Çen zede bu ya sadece çen. Nok. Sadece çen zamevi hatiye ser. Nok kim bu? Nok zede ne bu? Diye aynı mı yalnız genim pır zede bu. Genim. Sedi penci zede bu. Sadi penci genim zede bu. Yani eğer beri bir lira ba. Aynı nuka çende. Bere salki beri genim banot ki bul veder kiloyu yani 1000 lira bu Türk lirası bu. Ana bu 1500 1600. Bes ev bandora ki mezin çene kiriyle ser yani xalq çava çenake yani genim şu nane yani nan gavazedet ve her türlü zedet ver. jiyan ekonomik çava dibinin. Ekonomik çökmüş mütişkile maye. Xrab bu ya. Ya xarabuye, pır xarabuye. Çima xrab bu ya. Ya embêjî ilacê tarımê eger berê vî salkî 15-20 milyon bû bûye 8 milyon. Bêze dibe çi xwar? 80 yani. %80. Bəli. %4. 4. Bêze eger 20 milyon bûyse bûye 8 milyon. Yani zede. Zêde bûye. Va 15-16 salek genim milyon ki car milyon ki.
Genim. Yani bu fakir zede xirabuye. Zede xarab bûye ama mesraf avî zêde dibe. Mesrafa. Mesraf avî zêde dibe. Başa çin dikin hûn yani çareser çawa dibin, çözüm çawa dibin. Valla çözüm çava dibine çözüm tişkiken bike denge menar derki tişkiken bike tuneye. Litra mazotê 2 milyonî bû, gobre milyon kî bû. Genim milyon kî bû. Litra mazotê bûyî 6 milyon î, gobre 4 milyon kî. Gobre 60,000 bû. Genim milyon kî bû. Gobre bûye 3 milyon, gobre 4 milyon kî. Aviya çareseriya wî baktı bibinî çava bike. Yani hatına zam zede kıt problemi. İşe problemi yok. Kardeş de razıyım. Parçalamış bu işe problemi ne? Vallahi. Vallahi ya işe problemi. Yani ya ravuş zede xirapa. bir bu yani çiftçi iro son derece bir mağdur. Çiftçi iro komple ter çiftçi du borçliye. Kase bir borç parayı. Pır borcu. Du borçliye. Hemi borcu bankana yani Hemi borcu bankayı, ETP'ciyayı, اشترى بيجم ايك عردي خود فروشه ايك تراكتور خود فروشه ايك خانيه خود فروشه يعني قوم بلا مسافه ويد الراخنه pır zahmet bu. bir zahmet bu ya. Alışveriş çavaya çıkırıyla tanuka. Vallahi biz bu şey var ya bu zira ilaçlar هاتوین لێرە سەیری کەلوپەلەکان بکەین لێرەش چەند نمونەیەکیان نیشان داوین Nırxakan çonun. نرخەکان زۆر گرانە زۆر Girana. گران. Zor girana. Yani kırın zahmeta. هەر شتێک دەپرسین نرخەکان یەجگار گرانە Yani esta ştek bıkırı zahmeta. زۆر گرانە زەحمەتە پێمان بکڕێت هەفتا لە سەد باجی هاتوتە سەر Lesada. هەفتا لە سەد بەڵێ Lesada hafta. Şteki lemşevet çon debi. Yani ama işte çi asayiye. بەڵێ ئەوە باجەکەیە ئیتر ئەوە حاڵی ئێمەیە چی بکەین Başa çareser çon debi. چارەسەر چۆن دەبێت چارەسەر ئەوەیە ئێمە لەگەڵ ڕەوشەکە ڕابین Başa eva qarzari bankın. بەڵێ قەرزمان یەکجار زۆرە Yani bekari zora. Bekari. جا چێ هەیە کاری هەبێت Yani hemu kes bekarı. هەموو کەسێک لێرە Yani بێکارە hemu kes. کار نییە Kariş niye? ئێمە هەوڵ دەدەین کار بدۆزین Balam çon jiyan çon berdewam de. بەڕاستی ژیان زۆر سەختە زۆر خراپیدۆخی ئابووری تورکیا وای کردووە بەشێکی زۆر لە سەرمایەدارەکانی تورکیا پارەی خۆیان ببەنە دەرەوەی وڵات و بەشێک لە سەرمایەدارانی بیانیش بە هەمان شێوە پارەکانیان لە بۆرسەی تورکیا کشاندۆتەوە. زۆرینەی خەڵکی تورکیا پشت بە سێ دراو دەبەستن. یەکێکیان دراوی دۆلاری ئەمریکیە کە زۆربەی خەڵک پارەکانی خۆیان دەکەن بە دۆلار دواتریش هەوڵ دەدەن زێر بکڕن خشلی زێر و ئاڵتۆن یەکێکە لەو داخوازیانەی کە خەڵکی تورکیا پشتی پێدەبەستنەوە پێیان باشترە لە لیرەی تورکی. دوای ئەویش یۆرۆی یەکێتی ئەوروپایە کە ئەویش بەلای خەڵکی تورکیاوە زۆر گرنگە. ئێستا لە بۆرسەی تورکیادا وەکو ئابووریناسانی ئەو وڵاتە ئاماژەی پێدەدەن ئامارەکان ئاماژەی پێدەدەن لە 160 تەواوی بۆرسەی تورکیا لەلایەن سەرمایەدارانی بیانیەوە پارەکەی بۆ دابین کراوە. حکوومەت دەبێژە ئیکۆنۆمیکی تورکیا ساغڵەمە پرۆبلەم نینە و یعنی هەندێک سەواش هەیە بەرامبەر ئیکۆنۆمیکی مە. ئەو چەند ڕاستە بڕاست کێش ینی ئابووری تورکیا ئابوووریەکی باشە؟ نها ڕەوشە ئابوووریە تورکی ڕۆژ بە ڕۆژ خراپ دەبێت ئەv ji 2015 şûn ve politik û saziyên Tirkî hemû di rewşek awarte de ne di rewşek normal de ne rewşek giştiye de ku politikayên xwe bidarbîne ji ber wê rewşê bi rastî aniha hemû aboriya Tirkiyê jî gelek di zehmetiyê de ye nîşaneyê makro dinêrî makroekonomîk dinêrî enflasyon rêja wî sedî 25 zêdetir e sedî derdora sedî 27 ye til faizê Tirkiye dinêrî dîsa jî ji sedî 25 berjêrtin nîne niha di piyasayê de sedî derdora sedî 35 ye ev jî rêjeyek gelek zêde ye hilbirîna Tirkiyeyê mezin dinêrî hilbirîna mezinî netewewî dinêrî ji 2017 şûn ve
گوهرینێک تێدا چێ نەبیە. یعنی لە ئەساسدا ئیکۆنۆمیکی تورکیا پرۆبلەمی وینینە بە سیاست و سادەکە ئیکۆنۆمیک پرۆبلم چێ ببە؟ براستی سیاست و ئابۆری ئەکۆنمی تەولێ هەویە نکاری بێژی ئابۆری جودایە سیاست جودایە تەوی هەبە ji bo çi ji bo hikûmet biryara kîjan razemeniya dide biryara kîjan razemenî bêdayîn li kîja heremê û wê çiwa sîstemek pergalek bazirganiyê bêldarxistin ev girêdayî polîtikayê hikûmetê ne ji ber wê siyasî û aborî tu nikarî biqetînî. Nûka Türkiye dikarî heta çend maaşê xwe yani pêdawîstiya xwe dewlet bo xwe dabîn bike ihtiyacî bi bankê nêvdewletan nebe. Niha di Tirkiyeyê 468 milyar dolar deynê Tirkiyeyê heye de borcê 468 milyar dolarê Amerîkî. Dolarê Amerîkî deynê Tirkiyeyê heye vî deyn ji vî deynî di salkî de êko bêdayîn 177 milyar dolar e. Niha li hemû nîşaneyê aboriya Tirkiyeyê di nêrî bervebaşbûnê de nîne. Na Bankaya Navendiya Tirkiye ev wexta bilançoya bankayê din hêrî di de ciyek heye dibêje xetayê ku nayê hesabkirin. Di wî xetayê net ku nayê hesabkirin de di bankayekî navendî de normalde ew rêje pir biçûk e yani nikarî bidî berçav. Lê di bilançoya Tirkiyeyê de nêrî eviya ji 20 milyar dolarî zêdetir e 23 milyar dolar e. Eviya jî tê meneya ku pereyê ku Tirkiye nikare hesab bike çavkaniya vî pereyê ji ku yê hatiye ketiye Tirkiyeyê. Dîsa jî li gorî vî deynê ku bêdayîn di salkê de 177 milyar dolarê Amerîkî 468 milyar dolarî ku di dema dirêj de bidî berçav di nêrî ku hilbirîna netewê mezinê Tirkiye yani garî safî millî hasılaya Tirkiye 86 milyar dolar e tê rêjeya wî dorê sedî şêstî. Li gorî krîterê Maastrichtê ku Yekîtiya Ewropa daniye ji bona welatan ji bona devletan ev rêje gelek zêde ye. Normalde derdora sedî çil ve ew aborî dikare xwe pêş ve bixe. Zor baş e. Me bêhne ser bac faiz yani hikûmet rên zêdekirina faiz li ser bank û nizanim li ser hemî kalayên Tirkiye çêkiriye. Ew rêyekî baş e bo derbasbûn bo çareserkirdin ekonomîkî Tirkiye. Bi rastî tekîliya faiz û razemeniya bi hev re heye. Tekîliya faiz û pêşveçûna aboriyekî gelek zêde bi hev re heye. Wexta ku faiz kêm ve rêjeya faiz zêdetir nîn ve wexta li Amerîka nêrî faiz derdora yek nîvî ye. Tirkiyeyê de nêrî faiz li derdora 127 ye. Zêdetirî gelek mezin e. Yani nêzekî 20 qatî zêdetir heye. Wexta ku faiz zêde dibe razemenî kêm dibe. Wexta ku razemenî kêm dibe şixulkarî kêm dibe. Şixulkariya Tirkiye îro nêrî ji 127 ciwanên Tirkiye bêkarin li kar digerin û derfetek tune ku 127 navbera 25-27 da diguhere ana rî zêdetir. Baş eger lîrey Tirkiye salî berî li 135 qîmetê xwe ji dest dabî bo salê yani dahatû gelecek çawa dibî? Di pêşerojê de ev girêdiye hikûmetê Tirkiyeyê ku hikûmetê Tirkiye napê ve polîtikayên xwe dijî Kurda polîtikayên xwe dijî demokrasiyê polîtikayên xwe dijî şer neguherîne di salê pêşame de ev bihayê lîrayên Tirkiye wê sedî pêncî zêdetir. Baş nûka seçim hilbijardin temam bû yabancî yatırımcılar yani sermayedarên biyanî pareyê wan li Tirkiye ne carekî din ew pareyê xwe vedegerîne Tirkiye yan zêde dikêşin bo derve. Prensîbekî piyasaya entegrasyona piyasayê jî bawerî û hêvî ye. Bawerî hêvî ku bi hikûmeta Tirkiye piştî hilbijartina polîtikayên hikûmetê bawerî û hêvî bide wan sermiyaneyê biyanî ku tên Tirkiye razemenî dikin û îhracata Tirkiye zêde dikin ez bawerim ev sermiyan wê bisekine. بە پێی ئەو ئامارانەی کە لە بەردەستی منە تاوکو ئێستا حکوومەتی تورکیا تەواوی بانکەکانی تورکیا
زیاتر لە 468 ملیار دۆلاری ئەمریکی قەرزارن و لە خەزینەی دەوڵەتیشدا 3 ملیار دۆلاری ئەمریکی هەیە. بەپێی سیستەمی بانکی پێویستە حکوومەتی تورکیا لە ماوەی یەک ساڵدا 177 ملیار دۆلاری ئەمریکی بدات بە بەو شوێنەی کە پارەی لێ قەرز کردووە کەچی وەکو گوتم 3 ملیار دۆلار لە خەزینەی دەوڵەتدایە. بەپێی ئامارەکان باز لەوە دەکرێت کە هەر منداڵێک کە تاوەکو ئێستا لەدایک بووە، یعنی ئەوانەی کە ئێستا لەدایک دەبن 5,000 دۆلار قەرزیان لەسەر ئەستۆیە. واتە پێشەوەی لەدایک بن هەر لە زیگی دایکیانەوە تا لەدایک دەبن دەبێت هەر منداڵێک 5,000 دۆلاری ئەمریکی وەک قەرز بداتەوە بە حکوومەتی تورکیا. لە هەمان کاتیشدا تەواوی هاوڵاتیانی تورکیا زیاتر لە 18 ملیار دۆلاری ئەمریکی قەرزاری بانقەکانی تورکیان و زیاتر لە 2,500,000 کەسیش دۆسیان لە دادگاکانی تورکیا کراوەتەوە لەوەی ناتوانن قەرزەکانی خۆیان بدەنەوە بە بانقە. تو چ کار دەکەی؟ Ez hayvancılık etken. یعنی کاری وە باش دەچێتە ڕێ؟ Na valla kari ma baş naç. چما باش ناچی؟ Xudini da tişta hemî tişt balî biya tiştekî têvertinin yani. Xure tişt balî bîne. باشە بدیتناوە ئەو باڵیبوون لە خزمەتە خەڵکە یان زەرەری خەڵکە. Xudê faqîr hene, faqîr zafir. لەکێ دەرێ فەقیر Li زێدە؟ her derecî hene. Ava olê me doğê de hemî eglebî faqîrin tiştekî. ئاغلبی فەقیر. Eglebî tiştekî tinin, tu gelêre wî tinin, tiştekî tinin hayvancılık etken, hayvancılık jî zor e û yên balî e û tiştekî zaf balî biya. باشە ئەی زارۆکی وە چاوا دێن ژیانی وان چاوا دێ؟ Xudê zarokê me زەحمەت دەبێت. zehmet dibînin tabii. باشە چ دەخۆن هون؟ ماس دەخۆن؟ ها؟ ماست و نان؟ ما دام حمید تشتیجی پون که اما نصیب به تو به هم ماست های پانیر هم ئەو شتەنە. پانیری قد هم داره بەس خەڵکی زێدە فەقیر نکاری هەمین شتێک بخۆ. تو به هر کسی که جین دکار حیوانی جی خواهی که باشە حیوانی خەڵک بۆرژیوی بانک زۆر بووە بۆرژیوان برجانه تابی زۆر بووە. یعنی چەندن زۆرن خەڵک زۆر بۆرژوی هەیە خەڵک زێدە قەرزاری بانکە بۆرژ لە بانک زعفن چتکەن چتکەن بێژنە نرخێوێ بە یعنی نکارن بکڕن چما نکارن ئەی چارەسەر çözüm چی yani çitکەن Çözüm şey var devlet. Herkes serbest berdayı iki kişi kapıcıda. Gördün mü? yani devlet nukafiyetəvi diyar nakar Ya 20 lira değil, 10 lirayla değil 20 lirayla olmaz ki çok pahalı. yani ziyade giranı bu o problema yani bu o zahmete yani nikarın Tabii zahmet. zahmete ay çarəsər çava debin çözüm çava debin Ya ucuz mu daha millet biri daha millet koştu o daha. yani satış zarar oldu. her millet dikar. Tabi ucuz bir herkes biliyorum ben. Bağlıysa kazanmış ne kadar fabrika sabika kazanmış ki. Alpari bırak. Rokri Yani fabrika zarar dikar. Tabii. Millet zarar dikar. Cütyari teş kar dikar zarar dikar. Koculik ne kaça kardık zotkari. Ne kari Zor cütyari? zor kaça. Zahmet bu yeni Tabii cütyari. zahmet. Çünkü devlet ana des millet de peretuni. Ana millet bir tişte khune dire. Ebi üretim avi beke. Bu var frotan evi saldı daha per biri. Ana bir tohuma dire. Mesela paket avi en az 150 milyon parayı. Bəli. En az %25 100 fire dedi. Khuna ayrı. Ebre khuna veçen hasata khu derkha şunda ji. Ana mesela fırıngi 5 milyon ayı. İsot 12 milyon ayı. Veçen ete 2 milyona. Cardı yani Mekke'de şoğul evi navi Mekke'yi evkevi karşılamışlar. Yani ev sal cütyar ne kari xo. İsa zor. Zora. İsa zor. Zahmet yeki mezine. Bir mesela. Kiş bajerin hun, kiş gund. Nave gund deva çi. Navimi gündemi kortaşı. Kortaşı. Kurmancıcı gomayı ge. Gomayı ge. Nuka kiloyu çandi. Ev kilo ki fazla varakayı. Ev 2 kiloya kilo penç Çulu penç varaka. Varaka. Lira yani. Lira bejim. lira. Ev kilo ki ev fazla. Başı zeytun nuka nırxevi vısaya. Beri sağlık bu çandi bu. Az bir nizam zede ev kampiyeti ne? Es enu gübreyi. Kiloya Yani gram bu ya, baha bu ya. tabii tabii. Çima baha bu ya? Bu abi malum. Her daim Zam hati teser. Zam hati teser. Rastladım. Sade dora
هەفتەی و پێنج هەفتە پێنج بەس گەلک وەتەنداش هاوڵاتی دەبێژە اقتداری منیە بکڕی هەمی کەس دکارێت زەیتون بکڕە یانێ ئێکۆ ئەو کاوی هەیە قەوەتاوی هەیە و دگرە نێجێ دووکە بازاری وە باش بوو یا خراپ وا بێژم بەسەدا من ساڵا چێ بێژم کیلۆکیم دەگرتن ئەنا نیف کیلۆ نیف کیلۆ بازاری وە باش بووە ئاڵشێرش باش بووە کەتی کەتیە ینی زایی بووە چەندە زایی بووە چەندە بە یانێ ئەنایرۆ زێدە کوتنەیە زێدە ئاڵشێرشتنەیە فئەتی وان چەندینە ئەم فیاتی وان نابێژن بەنێبانە حیوانی منێ زۆم ırkını li Diyarbakır bölgesi Karışdağ'ı li bölgeme yetişmişti. Ben de berxevi kirin besi ya de beraber day şeşmeye da dara bence 7 kiloyu digirin yani canlı ağırlık avantı. Li bölgeme doğa şartı ve jenav kevre dinav kevre hoş yetişmişti. Erkeğe bölgeme eğer meravi hoş bu meri başlayamayacakın verim avi yüksekın. Başa çima nuke et goşt zede goşt zede fiyatı ve barz buya. Fiyatı ve damızlık ve milyar kunive de başlamıştıkın hayani 3 milyar derin. Çima bu fiyatı pahalı. Erkeğe damızlık ve hoşun başın hoş gelişmiş don verim avi yüksek goşt de hoş goşt de lezzetli. Zede zu gelişim avi zedeyi. لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا هاوڵاتیانی تورکیا زیاتر لە 160 ملیار دۆلاریان پارەی تورکیان کردۆتە دۆلاری ئەمریکی. ئەمەش ئاماژەیەکە کە زۆرینەی هاوڵاتیانی تورکیا متمانەیان بە ئابووری وڵاتەکەیان نییە لەوەی کە لە دۆخێکی ئاساییدا بێ لەبەر ئەمەش لە جیاتی لیرەی تورکی پشت بە دۆلاری ئەمریکی دەبەستن. ئێستاش پلانی حکوومەت ئەوەیە کە بە هەر شێوەیەک بێت چارەسەری قەیرانە ئابووریەکان بکات و لەوەی ئێستا کە دۆخی ئابووری پێیدا تێپەر دەبێت دۆخەکە زیاتر نەشلەژێت تا باسێکی دیکە و بابەتێکی دیکە بەخواتان دەست.